दा आफादगिरिया प्रेसिडेन्टआ जाबाय रामलाल राजबर ओमफ्राय सेक्रेटारिया जाबाय राजु सहाम ओमफ्राय ट्रेजारार जाबाय जसेफ बसुमतारी। दा बिथांमोना जुदि नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि खालामाबा नोंथांमोना मा खालामगोन? दा मा बुंबावनाय बिखौहाय दा खेलखौ जायासै मायासै बिसोरो नुजाफैनांगौ, कमप्रमाइज खालामनांगौ। रायजोजोंहाय दिनै जों दा इसोरखौ नागिरबाय थादों, न' हाबदों, ओमफ्राय गैया मानसिफोरा। दा बिसोरो बहा दं बहा गैया फैनानै रायजोफोरजों कमप्रमाइज खालामनांगौ। खेलखौ पार्टिया माबा मोनसे खालामनांगौ आरो बिसोरो। नामाव बे शिब मन्दिरनि नामाव खेलखौ पातिदोंमोन। जों रायजो राजाफोरा बयबो मोजाङै जाफुंगोन होननानै सानदोंमोन। थांनाय बारावबो आमबागावनि मानसि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरबो ज' थानायखाय बयबो जोङो मोजां मोननानै खेलाया मोजाङानो जागोन होनना जों सानदोंमोन। दिनै बिसोरो जोंखौ पाब्लिकखौ ओरैबायसा खाना बादि खालामबाय। आं सासे गोरिब गुन्द्रा, आङो 20टा बुक लादों। थेवबाबो बयनियावबो मोनसे आखा थायो, नाङा नाङि बेफोर उननि बाथ्रा। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, बिथांमोना फैफिननानै रायजोफोरजों सावरायलायनानै एबा एसपि डिसिजों सावरायलायनानै बिथांमोना खेलाखौ रिपिट खालामनांगौ। नङाबा रायजोफोरा जों केथियाव जोङो मानिना थानाय नङा। खारन जुदि बिदि 2 नम्बर जायोबा सोरबा क्लाबनि सोरबा रायजोनि खेल जायोबाबो जों रायजोफोरा गनायना लानो हानाय नङा। खारन मानो होनबा बिसास खेत्र जाहैबाय, बियो थगायनाय जाहैबाय। बेनिखायनो आं लुबैदों बिथांमोना खारखुमा थानानै जेबो लाब गैया, नुजाथिफैनांगौ। थाबैनो थाना एसपिफोरखौ लानानै खेलाखौ बिसोरो कर्टआव एप्लिकेसन गांसे होनानै बिसोरो थानानिफ्राय बे पावारखौ लाफिननानै बिसोरो सानसे नांगौबा साननै लेटखौबो रायजोफोरा मानिगोन। खिन्थु बे खेलाखौ बिसोरो बिथांमोना नुजाथिफैनानै, खारन बिथांमोना मन्दिरखौ एबा गिर्जाखौ बदनाम होनानै बेबायदि दाखालामथों। खारन गावसोरनिनो मोजां जागोन। आरो जुदि गावसोर जुदि बिदियाव निमांसायाव फैयाबा, जुदि गावसोरबो मालाय खैदिनखौ खारना थानो, रायजोआथ' मानिनाय नङा। बेनिखायनो फैनानै थाबैनो सावरायफैथों। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। খেলখন ভালকৈ হোৱা নাই, আপুনি কি ক'ব? চব আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, আমি যেনেকৈ ৰোজগাৰ কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব লাগে, আমি কিবা এটা মন্দিৰৰ নামত দান দিয়াৰ নিচিনা কৰি পেলাই আমি ৰাইজে ওলাই আহোঁ। কিন্তু এনেকুৱা ঠগা মাৰা ঠগবাজি কৰি পেলাই যিটো পৰিচালনা কৰি আছে তেওঁলোকে, এইটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি মই কৈ আছোঁ, এনেকুৱা মানুহক পালে একদম এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যেনেকুৱা ৰাইজৰ বাহিৰত। কেনেকৈ ঠগাইছে? একেবাৰে পইচা লৈ আপোনাৰ 9টা বজাত খেলা পাতিম, আকৌ 10টা বজাত খেলা পাতিম, আকৌ ক'লে 2টা বজাত খেলা পাতিম। এনেকৈ কৈ ৰাইজক ঠগাই পেলাই তেওঁলোকে পলাতন হৈ গ'ল। ৰেজাল্টটো ওলাই গ'ল তেখেতৰ লগত, কিন্তু ৰাইজৰ লগততো আমাৰ লোকেল ৰাইজৰ লগতো একো আলোচনা হোৱা নাই। তেওঁলোকে কৈছিল 2টা বজাত খেলা পাতিম, কিন্তু 2টা বজাৰ বাহিৰত কি হ'ল এতিয়া? আগতে খেলা পাতিল, 9টা বজাতে পাতিল। কোনো ৰাইজ নোহোৱাত খেলা পাতাটো আমি মানি নলওঁ। এইটোতো নামানো আমি, আৰু 5টা বজাত খেলা পতাটো কোনে চাব আহিব? আমি নামানো এইটো। আৰু গতিকে আমাক ইয়াতে বুকটো তাৰমানে নিজৰ কমিটিত যিখিনিত আছে, এইটো নম্বৰহে ইয়াতে উল্লেখ কৰি কিনে হাইলাইট কৰা হৈছে। এই গতিকে আমি নামানো। আমি এইটো আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ হয় কিবা এটা আশা কৰি কিনি লৈছোঁ, আমি কেতিয়াও মানি নল'ম। কাৰণ কিয়, ইয়াতে মন্দিৰৰ নামত খেল পাতিছে, খ্ৰীষ্টান হওক হিন্দু হওক চবেই লৈছে, কৌৰৱ হওক উন্নতি হওক, এই আশাতহে আমি লৈছিলোঁ। কিন্তু ইয়াতে বেলেগৰ লগত এডভাইচ কৰি কিনি বেলেগৰ ফাইনেন্স লৈ কিনি এই খেলা 2 নম্বৰ কৰাটো আমি মানি নলওঁ। ন্যায় লাগে, এনেকুৱা খেলা পাতা মানুহ হেৰিত ন্যায় লাগে। এইখিনি আমাৰ বক্তব্য।